Yesu ashimwe. Twongeye kuvuga ngo Imana nihabwe icubahiro idutijije umwanya n'uburyo abangana gutya tugaterana. Imana nihabwe icubahiro. Ubuyobozi bw'itorero bafatikanyije n'abanyamasengesho bari no terorero baduhisemo bakaduheza umwanya n'uburyo kugira ngo tuboneke ku gatuti. Imana ibaheze umugisha nibuza agaciro kugira ngo tuhagarare hano. Twongeye gushima kubw'inshuti cyangwa se no kubw'ababyeyi bacu tubona hano, abapasiteri ndetse n'abandi n'abavandimwe twese duhuriye hano. Imana ikiturinze, Imana nihabwe icubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya baduhaye kugira ngo tuze gusigira n'abandi. Dufite pasiteri ari inyuma kandi nishimye Imana kuko tubanye nawe, Revera guturuka Gasarani. Mu busanzwe ni inshuti yanje cyane, nabonye badutegura hamwe numva biranshimishije. Mbese uko mubona bizamera bite Yesu umwami natwakira, hamwe n'abamarayika bera ko badukumbuye. Mbese uko mubona bizamera bite Yesu umwami natwakira, hamwe n'abamarayika bera ko badukumbuye. Azaba amahoro bazagubwa neza, ntibazatinya ikibi cyose we, kuko Imana izahana amarira. Azaba amahoro bazagubwa neza, ntibazatinya ikibi cyose we, kuko Imana izahana amarira. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha, maze twishime hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha, maze twishime hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tuzishima cyane kandi tuneze, isezerano risohoye we, kuko Imana izahana amarira. Tuzishima cyane kandi tuneze, isezerano risohoye we, kuko Imana izahana amarira. Haleluya! Imbere mu kumfasha nkumva umutima wanje uranezerewe. Mbese nyine uko mubona bizomera gute isi ko twane ariko nitugereyo bizomera. Tuzishima cyane kandi tunezewe, isezerano risohoye we, kuko Imana izicarana. Dusome ijambo ry'Imana. Sinzi ko hari umuntu wodufasha gusoma igitabo cya Luka ibice ni 6 umurongo wa 22 kugeza kuri 24. Luka 6 kuri 22 kugeza kuri 24. Yego.
muzahirwa abantu nibabanga, muzahigwa abantu nibabanga, bakabaha akato, bakabaheza akato, bakabatuka, bakabanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi, izina ryanyu nk'aho ari ribi, babahora umwana w'umuntu. Uwo munsi muzishime, mwitere hejuru, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Apana hano mu isi. Kuko basekuruza bacu abahanuzi, ariko bagenje abahanuzi. Ariko muzabona ishyano mwabatunzi mwe, ariko mwebwe mwabatunzi mwe muzabona ishyano, kuko mumaze kugubwa neza. Amen. Soreza mu byakozwe n'intumwa, igice cya 5 umurongo wa 40 kugeza kuri 42. Baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Zikozwe n'isoni, bazihora izina rya Yesu. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Amen. Ntizasiba kwigisha ubutumwa bw'Imana mu rusengero ndetse n'iwabo. Amen. Arakoze mwene data, Imana muheze umugisha. Iri ni ryo jambo natekereje kuko turaganiraho ijambo rivuga ngo ese wewe bakwangiriki. Iyo ugenda ukumva runaka aravuze ngo je sinza mpuza nawe cyangwa ndamwanga, aza kwangiriki. Yesu ko mubona bizamera bite, Yesu mwami natwakira we, hamwe n'abamarayika be ko badukunda. Yesu mwami natwakira, hamwe n'abamarayika be ko badukunda. Bwana asifiwe. Babwiye kuko tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo ese wewe bakwangiriki. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Luka. Ni Yesu wabwiraga intumwa ziwe. Bibiliya iratubwira ngo yubura amaso ngo arebe intumwa ziwe, arababwira ngo muzahigwa ngo nibabanga. Kandi cyambere nibabanga batabahora ubutunzi, batabahora nuko musa, batabahora naho mukomoka, babanga babaziza izina ryanje. Ati nimubona babanze gutyo babahora izina ryanje, muzishime muzonezerwe, ngo kuko ingororano zanyu ziri mu ijuru kwa data, tiziri hano. Tuseme amen. Muzahirwa abantu ngo nibabanga, ngo bakagezaho babaheza akato, tuboneke mu bandi, tuvugwe mu bandi, tuse n'abandi, tuhabwa ijambo mu bandi, bakaguha akato mu bandi. Nubona bibaye gutyo uzavuga kuko ingororano zawe zitari muri Nairobi, ingororano zawe ziri mu ijuru. Tuseme amen. Ariko si kibazo. Bwana asifiwe. Yarabwiye intumwa, arababwira ngo bazobahora izina ryaje. Wowe mu mutima wawe utekereje, iyo bakwanze bakwangiriki, nawe n'izina rya Yesu bakuzijije, nawe n'umwami Yesu bari mu kukuziza, cyangwa n'ibikorwa byawe bibi, cyangwa n'imirimo yawe mibi. Tubashobora kuba bakwanga kubera imyambarire yawe, tibashobora kuba bakwanga kubera amagambo yawe, tibashobora kuba bakwanga kubera Satani ukorera, tibashobora kuba bakwanga waramaze abantu, baza bakuziza iki? Muri iri nzira avuze ngo usubire mu zawe ngo urebe nimba Imana ikikwishimira. Aravuga ngo aho kumenya Imana ngo twarayimenyereye. Mwatumwa mwe nimubona abanze bakabanga kandi bakabaheza akato, bakabirukana, bakabatuka, bakabatoteza, ariko ngo babaziza izina ryanje. Atukuze mukombozi. Babaziza izina ryanje, umwana w'umuntu.
mutima wawe niyo ugenda cyangwa se ukumva ufitanye n'umuntu urubanza aza kuziziki. Tugomba gushakisha, ntitugomba kuzira iby'isi bitambuka, ahubwo tugomba kuzizira iz'umwami twamenye. Atukuze mukombozi. Hano ku isi no tukwa no kubitwa, intumwa zari hano mu isi zatotejwe ziri hano ku isi, ariko bazikubita batazihoraho zikomoka n'ubutunzi zifite, ahubwo bazihora izina rya Amen. Tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bihe biruhije, kandi ibihe vya nyuma bigoye zo kubwiriza amagambo atakwiriye. Titwaje kubabwira amagambo ngo ko murasha hanze ngo baho umoja aya. Turababwira ubango umoja kiza gituma batagera mu wawe ni giki. Ikiza gituma abandi batakura mu kiza gituma utajana naba ni giki. Bazaba guhora iki? Kwituma bazihoye izina rya Yesu, wowe basaba kuziziki. Kwituma bazihoye kuvugira data, wewe bakushijiki. Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo. Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo we. Ahari habanari nigeze kugucumuraho. Ndasaba imbabazi Mana. Mana yanje ndasaba imbabazi we. Ngo wandike izina ryanje muri ico gitabo c'ubugingo we. Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo. Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo. Ahari habanari nigeze kugucumuraho. Ndasaba imbabazi Mana. Mana yanje ndasaba imbabazi we. Ngo wandike izina ryanje muri ico gitabo c'ubugingo we. Tuzamurira Imana ishobora. Haleluya! Izina ryawe rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera iki? Izina ryawe rizaje mu gitabo cy'ubugingo bitewe n'imirimo wakoze. Izina ryawe rizoja mu gitabo cy'ubugingo bakwanze baguhora izina rya Yesu. Izina ryawe tirizoja mu gitabo cy'ubugingo bakwange baguhora urugambo no gusambanya no guteranya no kuvuga amagambo adakwiriye no kugirira abandi nabi. Tazina ryawe rizoja mu gitabo cy'ubugingo. Ube mu ikanisa uzanga amaturo ukora ibikwiriye, tirizandikwa kumenyesha umaremo imyaka myinshi umaremo mike, uzosigara tugusige hano. Intumwa barazikubita bazihora izina rya Yesu. Twasomye hano mu gitabo cy'uzakozwe n'intumwa. Ijambo ryavuze ngo barabafata barabakubita. Ariko intumwa icyanejeje tuseme amen. Oh benasi que tanda la société de moi. Ariko intumwa Stefano akarashwa amabuye. Filipo akamanikwa. Iguru izina la Yesu. Stefano akarashwa amabuye. Iguru izina la Yesu. Filipo akamanikwa. Iguru izina la Yesu. Tuseme amen. Itumwa ngo tizababazwa kuko zikubiswe, ngo ahubwo ngo zinezezwa ngo nuko zikozwe n'isoni imbere y'abantu, ngo bazihora izina rya Yesu. Ese ukozwe n'isoni imbere y'abantu uzutekereza bataguhora izina rya Yesu? Aho kugira ngo nkogwe n'isoni bampora basinzi bazikagaci no kogwa n'isoni bampora izina rya Yesu. Gakubitwa umoja ubunyine mukamamufata inkoni mwese mugatangira mukankubita. Ico gihe no menya kuko ingororano zanje zitari umoja aho ziri mu ijuru. Mutima gwani biri bindu yawe. Mutima gwani nakugabira we. Ugukorese ko ruzizi. Yesu mukundwa wane. Na utanga imawe. Mutima gwani biri bindu yawe. Mutima gwani nakugabira we. Ugukorese ko ruzizi. Yesu mukundwa wane. Ha! Tuzamure
twese amaboko areke. Haleluya! barazikubita ariko ngo zinezezwa nuko zikozwe n'isoni, ngo bazihora imbere y'abanyarukiko ngo zikafurahi, ziranezerwa. Mu kubabazwa n'iki bagutuka baguha izina rya Yesu, uri mu kuzana imanza ziki, uri mu kuzana ibibazo byiki, ahubwo wakwishimye kuba bagutuka baguhora ibya Yesu. Abamuzi tuzomwishuza, Bibiliya itubwira ngo abanyamarayika ngo badutegerezanyije amatsiko, bahora bishuza Yesu ngo ese babandi wagiye gukubitirwa barihe. Muri inzu Gerardine yaravuze ngo azofata agatambaro ngo aduhanagure ngo amarire. Pole ndugu, mumechoka safarini kweli, shida nyingi mumepata katika safari. Pole ndugu. Imana data izahaguruka ku ntebe yayo, izabinejejwe nuko tumaze kugerayo, izafata umwitero iduhanagura amarira, n'ibyuya twabize dukora ngo uyu murimo, izatubwira ngo muruke bwoko bwanje, mwarakoze mwarakoze. Hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo we, kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo we, tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose, tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko. Imana data ubwayo niza yituririmbira we, utekereze kumva Imana irimo kuririmba, utekereze kumva Imana yatura ikaririmba we. Tuzamura Imana iswaye. Haleluya! Tekereza kumva ngo Imana irimo kuririmba. Tangu wasimi ni banda la tote, chavize kotanda la luemeka. Atukuze mkombozi. Turi kumwe. Ta minota yanje ndayikura neza kukunyuma ari umuvuga butu. Ziyo bampa muhumwe. Nigeze kujantu bampeza iminota 3 n'igice ngo mbwirize. Nanje namambwiriza umwe n'igice. Ndabwira ngo yindi ndayibagabiye. Zamuri Imana ishoboye. Haleluya! Wewe bazaba guhora iki? Wewe bazaba kuziza iki? Wewe bakwangira iki? Ukugenda ukavuga ngo abanyu basore barakwa, wa musore we bazaba kuziza iki? Si ubujura bwa, si ubusambanyi bwa, si urugambo bwa, si uburaya bwa, bazaba kuziza iki? Wa muzeyi we bazaba gutukira iki? Uragira ngo nurara wishaba n'abandi bazaba kwanga. Evangelist jakuwa pastor wone tuvuga ubutumwa ngo tubazongera kudutumira. YouTube yaraje, turimo kuvuga ubuzuza bwe ukwi, lakini tuseme injili njenye ukweli. Wihana yihane Kristo karaza. Muri rinze aravuze ngo yapiga hodi kwangu mugeni yafika. Arakomanga udasameza. Yigeze kubwira abanyesera aravugira ngo nimubaga umwana w'intama, ngo mufata amaraso y'umwana w'intama ngo asige kubihamambiro by'inzu. Igitondo kimwe ngo ndatibuka inzu ndasanga ari ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama. Ariko ndahombe. Atukuze mukombo. Tuseme amen. Tivzoshoboka wewe bazaba kuziziki. Abanyu basara bakwangira iki? Abanyu bakwangira iki? Abanyu bapapa bazaba kuziziki. Mwabapasteri mwabandi bari mu kukuziziki. Rudiria nyumu wangari. Hindukira neza umenye icyo bazaba kwangira. Nusanga ari izina rya Yesu uvuge ngo Mana uhabwe ishubahiro. Ariko tubakuzize yerere na yerere. Tibakuzize ngo umupazero umukuzana ibiheko mwitorero. Bari mu kubitsindaga byabaye basebe uko ntibabivuge. Ndahaba. Iherezo ya byose riraje, wafashe inzara zawe zihindura amabara, umusatsi wawe uhindura ubwoya we, ibitsike by'amaso yaruzinze iminwa yawe myiza wayigize danje we,
amatwi yari meza wongeraho ayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe we. Amatwi yari meza washizeho ayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe we. Ye urinda ushima ubandi we, nawe urinda ushima uzindi we. Ye urinda ushima ubandi, ngwino usanga umwami Yesu akuruhure we. Ufite umugore mwiza urambara ukabegwa ariko yewe mwabuze amahoro we. Ufite umugabo mwiza arambara akabegwa ariko nawe mwabuze amahoro. Usha kuyashakira mu bapfumu yewe nabo ntayo bagira we. Ye urinda ushima ubandi we, nawe urinda ushima uzindi we. Ye urinda ushima ubandi, ngwino usanga umwami Yesu akuruhure we. Tuzamuri Imana ishubahiro. Uri mukuja mu bapfumu ngo nabo ntayo bagira, baza bayashaka barayabuze. Mwe shakisha uko bazamuhora izina rya Yesu. Uzi kuzaza utambuka barakuzi muri umone ngo niwe mukobwa uza wambara na, barakuzi muri umone ngo niwe muhungu uza wambara na, barakuzi muri umone ngo niwe mumama ugira na, cyangwa ngo uzutanga ubwanza. Bakwangira iki? Uzugenzura neza umenye icyo bakwangira. Ni imyambarire yawe, ni ibikorwa zawe, ni ibyo uvuga. Nitumwa basizije izina rya Yesu, ntibigeze basisiza amasambu n'ubutunzi. Bwana sifiwe sana. Tuseme amen. Ariko aho guhindukira ngo ushaka Uwiteka urushaho gusaya no gukabya ingeso we. Ariko aho guhindukira ngo ushaka Uwiteka urushaho gusaya no gukabya ingeso we. Bese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Torero ry'Imana yewe aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Yesu se ko muragira ngo mu mbaraga z'ubutumwa zobanza bandikira urwandiko ababwire ngo ko ndaza nimutitunganya muzosigara yandi makanisa agende. Ngo azoshiramo amayinite aguhamagara nta namba zawe agira. Azokwandikira message akubwira ngo itunganye uyu munsi. Reka Bibiliya iratubwira ngo azabari iminsi yacu kugeza ku munsi wa nyuma. Ngo ukivuka gutya ngo azintambwe za umunsi ahizagerera yoba yageze bucya uriye mu ndego uzocikana Yesu ntazita ku mpamvu za UN, ntazita no ku mpamvu za ambasade. Sibo mugishaga inama ntawe wavukanira ambasade. Ugasanga ubuza Amerika ndetse ukabura n'ijuru. Ariko ubuze byose. Nariri Afrika we. Nariri Afrika baba. Nariri Afrika. Nariri Afrika baba. Nariri Afrika. Wengine wameenda Ulaya. Ati Ulaya ni mbinguni. Wengine wameenda Amerikani. Ati Amerika ni paradiso. Nariri Afrika. Nariri Afrika baba. Nariri Afrika. Yo, kuragereranya Norvège ukazigereranya n'ijuru. Kuragereranya Amerika ukazigereranya n'ururembo siyo. Cyo kubwira Bibiliya. Nanone ukore nyine naho kugira ngo uzobura ijuru nanone Amerika nayo uzayibona. Nuko ikibazo uzobura azobikinga navyo subibura. Ariko Yesu yaravuze ngo ni mu nyoboka ibindi zose ni inyongera. Ibindi zose ni inyongera. Bantu shakisha izina ryanje. Kurikira Yesu gusa. Amerika n'ubusi imbere ya Yesu. Kurikira Yesu, Canada n'ubusi imbere ya Yesu. Ariko uri mugweza umutima. Umutima ragazima. Watakaye urino n'abandi bazoza inyuma baguta. Wiute winjire. Wiute
winjire bigikunze we, wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze we. Yesu aragutegereje, baza baguhora iki, baza bakuziza iki, itumwa ngo ziranezerwa. Ariko iryo jambo nzandishikaho nkumva ndanezere. Uzi gukorwa n'isoni imbere y'abantu, ngo abantu bari bategereje kuko hari intumwa zo kwitotomba zikibaza ngo ese ibi ni biki bitubayeho, Imana iri mu ijuru yayitureba yatumanuriye imbaraga tukagira icyo dukora. Ariko muziraneze ziravuga ngo Mana uhabwe icyo kuko duzwe imbere y'abanyarukiko ngo baduhora izina ryande. Niki kiza kikukoza isoni ni izina ryande, kubera izina rya Yesu cyangwa kuba n'isoni kuzuza ukora. Niki kigutera isoni ni ibya Yesu cyangwa ikigutera isoni n'ibyo wirwamo n'ibyo urara. Inzira iraramze abantu bamaze kumanga amagufwa ari mu kibaya we. Inzira iraramze ngo abantu bamaze we kumanga amagufwa we ari mu kibaya. Dore utuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutabwe, iwabo w'inyamaswa ndetse n'intare zihuma. Garuka garuka none nshuti mva mu kidaturwa, komeza inzira nziza. Amen. Garuka garuka, Yesu aracyateze amaboko ye. Inshuti zirananga iyo mvuze ukuri we, kavuga iwacu mu ijuru we, mu mudugudu mwiza w'Izakabuye, nyabuna ngwino tujane we. Inshuti zirananga iyo mvuze ukuri we, kavuga iwacu mu ijuru we, mu mudugudu mwiza w'Izakabuye, nyabuna yeme ngwino tujane we, nyabuna ngwino tujane, nyabuna ngwino tujane we, nyabuna we ngwino tujane we, nyabuna tuzamure Imana icyubahiro. Uzahirwa yewe ngo nibakwanga bakaguheza akato, bakagukingirana, ntibagusabanye n'abandi, ntibakuvugishe nk'abandi, ntibagukoreshe nk'abandi, ngo ariko numenya ko baguhora bakaguheza akato, apana ka korona, bakaguheza akato ko kwanga kubera izina rya Yesu. Uzamenye kuko ingororano zawe zitari hano, ngo ziri mu bwami bw'ijuru. Urumva kayore barakwanze, bakakwanga batakuziza ikindi, bakuziza izina rya Yesu. Uzamenye kuko ingororano zawe zitari zibitse muri takataka ya Kayore, ziri mu rurembo Siyoni. Haleluya we, nsagerayo kandi ndi hafi bene data, inuma zaho we ziraguguza nkumva we, inuma zaho ziraguguza nkumva we. Atukuze mukombozi zaririmba indirimbo ya Mose, n'undi wese wayiririmba we, ariko ningerayo nzayiririmba, ariko ningerayo nzayiririmba. Tusememe uzogirwa amahirwe kuririmba indirimbo ya Mose. Bibiliya ivuga ngo yarepeswe kuva isi yaremwa, kuva isi yaremwa Imana data ngo iyo ndirimbo bazotwara. Akidubenti yayiririnze n'amasabonti yayiririnze, ariko ningerayo nzayiririmba we. Sentuzi gucuranga igisimba sha kubita mu bukeye nimara nsoza. Zaririmba indirimbo ya Mose, n'undi wese woyiririmba
we ariko ningerayo sayiririmba ariko ningerayo mana haleluya akidubenti ayiririmze zuvuholenti ayiririmze n'amasabonti ayiririmba we ariko ningerayo nzayiririmba we mana we ariko ningerayo haleluya Var de moi ariko mana jewe nzoyiririmba we Hello ariko jewe mana kengera gandi makita sanda la funge Sos usigire n'abantu mwana basaba guhori wamubitana mu mutima wibaza impamvu zutambuka abandi ntibakuramutse tuje kuguza amafaranga nk'abandi ariko wendi bayago basaba kuziziki impamvu wowe ugenda gutya ariko abandi bakagenda gutya ni ukubera iki Sante kwibaza imvoni mva no yavzowe Sante kwibaza imvoni mva no yavzowe Ujyane wumva umuntu bamwisiga isimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati nico ntazi Yante kwibaza yeme imvoni mvano yavzowe Yante kwibaza imvoni mvano yavzowe Ujyane wumva umugore bamwisa umugabo umwana muto bamwita kagabo Yante kwibaza yewe imvoni mvano yavzowe Yante kwibaza imvoni mvano yazowe haleluya ese nyine ubundi bigizi wavuze umuntu bo mwita igisimba bahereye kuki sindamoka sindahebera sindabira bo nita igisimba gute ariko imva n'imvano yabyo nizituma bakwita igisimba nere mu buto bwanje niruka inyuma y'imisari kwiransize we nabajije amanduta we uko nakwiruka inyuma y'iminsi ntinsige we negere n'abakambwe ngo bangire inama isumba izindi mu buzima we je n'ai jamais trouvé la réponse que j'ai fait Je n'ai jamais trouvé la réponse que j'ai fait. Nabajije Bibiliya igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya y'urwo ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka. Nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira. Tuzabana na jambo ampa ijambo vugira ijambo imbere ya jambo we mbane na jambo ampa ijambo
vugira ijambo imbere ya jambo we. Tuseme amen. Zambitekereza nko kumpeza imbere gucya Eliya ngo mvuge nk'ijambo cyangwa imbere y'intumwa Paulo cyangwa kabama gufuri bakavaho nimbavuga imbere. Ariko novuga gucyumurira ukaka. Haguruka mukunzi wanje we ngwino tujane dori tumba rirashize we. Ubuzazo burabishe kwisi igiye cyo kujwigira cinyoni kirageze we. Kandi ijwi ry'intungura we yumvikanye mu gihugu cyacu we. Ngwino tujane Yesu we, ni wowe utazansiga. Fata ukuboko tujane ukomeze unereke inzira. Izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we. Ngwino tujane Yesu we, ni wowe utazansiga. Fata ukuboko tujane ukomeze unereke inzira. Izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we. Amen. Basaba guhora iki, basaba kuziza iki? Abandi babazijije kuko bamamaje Yesu nk'umwami n'umukiza, bakavuga kuko yapfuye akazuka. Wewe basaba kuziza iki? Jambo ry'Imana rituganze. Icubahiro n'ikibi cyawe kuko utuye mu butoro bwo mu ijuru, tukaba mu isi munsi y'intebe z'ibirenge byaho. Tuganditse hano abangana gutya, twabonye umwanya n'uburyo abakuru n'abato, kugira ngo Mana tuze kumva icyo wateguye uyu munsi. Duhamagaje imbaraga zawe zuruta izindi mbaraga zigera ku isi gatigita ngo arizo zimanuka zifungura amatwi y'imitima, kugira ngo ijambo rigiye gutambukira hano hantu hagaragara imbaraga zawe, hagaragara ubushake bwawe. Utera abantu inzara n'inyota, bo ngiye kubwira bambaye inyama n'amaraso, naje ugiye kuvuga ndi umuntu naje nambaye inyama n'amaraso. Ariko wowe Mana ituye mu buturo bwayo, hari icyo washatse, hari icyo wateguye tutazi kuri zino tariki n'uku kwezi n'uyu mwaka, kugira ngo ari cyo kibasha gusohora. Rero reka imbaraga zawe arizo ziganza kandi wigaragaze nk'Imana, sandi kuko bitwemereye kuko dushoboza kubwa Yesu Kristo usenze tubyizeye.